Satu, dua, tiga. Oh, tinggal Kang Haji channel ya. Iya. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-baraya Kang Haji channel. Aduh, alhamdulillah baraya ya. Tuh, acara perlombaan menyambut HUT RI ke-79 Nusantara Baru Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Alhamdulillahnya baraya. Nah, di kebun pakuan Kang Haji channel menuju bare perlombaan cina baraya ya. Tuh, wah rawasnya orang kali gitu siap ya baraya untuk menyambut acara perlombaan baraya. Aduh tuh, masya Allahnya baraya. Wah mantap lah orang teh saya bersyukur baraya. Tuh Ceulis tuh siap tuh, wah aya Ceulis Mang Pecoy ieunya tuh Kang Haji Banda gitu siap. Wah tuh persiapkan kami perlombaan baraya. Oh di atasnya wah siap lah pokoknya mah baraya. Ini orang kali baraya siap tuh Kang Ayo nyambut acara perlombaan baraya. Wah mantap. Wow, baraya menuju siap-siap baraya tuh. Mana baraya di kawitan sana barayanya. Oh, Bang Intip tuh Kang Penjol ge. Mantap lah pokoknya mah. Jir. Oke, nah Kang Haji Banda, Kang Haji channel ya. Kang Penjol dan Ceulis perlombaan ayeuna nyaeta pukul air ya. Jadi saat pamelana bucat tak eta nu juarana. Oke? Siap. Nah, ayeuna Kang Banda sok kali dulu. Ayo Ceulis, ayo Ceulis. Aduh, Ceulis, ya Ceulis tanya. Kang Keno, Haji channel. Aduh, di sini rupanya. Nah, Kang Keno bagi Padahal kayak lu Ceulis. Nah, sama gimana apa ini tuh? Gigi channel. Terasnya Kang Tejo gitu. Tangan naon ribut ya teh. Apa ya? Nah, kali ya. 1, 2, 3, dar maju. Aku aing di jairan, aku aing dari channel kabeh di jairan. Aduh, jelema ya aing bukan naon ya teh. Balik. Gas. aing ngebukna si channel nih. Aduh dah. Aduh, ya kesana si channel gini. Yang si channel yang Kehete ieu kana hulu aing wae. Oh, birullah haladin. Saha ieu teh euy? Aduh, bujur si Euy dikit-dikit demplon euy. Aduh. Bujur mah beres. Wadah goblok teh kada nyarabakan bujur aing ku aing takoan sia kabeh. Aduh.
Alhamdulillah baraya ya tah ayeuna kantun lomba murang kalina ya baraya. Wah, urang darkeun ya. Let's go! Let's go! Nah, bade perlombaan kerupuk baraya tuh. Ayo keur naon ieu mah tergantung Baraya. Kerupuk disiapkeun ku kreo baraya. Mantap baraya. Wah, ieu hadiahna ya kangge panjat mini baraya. Wah, masya Allah. Oh, paraya, wah, lagi dipersiapkan. Paraya ya. Masya Allah, orang di Kebon Pakuan baraya. Sepuh-sepuh gitu. Jadi acara perlombaan di Kebon Pakuan baraya. Nah, nama orang sumpingan lah ya, nu gaduh hajatna ya Kang Haji channelnya. Mungkin ke orang sumpingan Kang Haji channelna. Nah, iya Kang Haji channelnya ya. Aduh, alhamdulillah Kang Hajinya. Ya acara perlombaan teh geuning. Cing kumaha kesan-kesana Kang Haji channel? Alhamdulillah nina danget ieu dugikeun ka Masya Ieu mah Allah. asli we. Pabeak-beak. Masya Allah. Oh. Wah, anjing karek bae mah sanggup. Geus. Itunya, Masya Allah lah cing, moga cing lancar Kang Hajinya. Amin amin. Amin lah, Masya Allah lah. Mana tuh baraya? Masya Allah. Ayeuna bade dilanjutkeun cenah baraya ku lomba acara makan kerupuk. Kanu para ayeuna teh Kang Haji channel, Kang Haji Banda, Incuna Pecoy cenah sareng Kang Penjol. Kin kayaknya orang tinggal kumaha perlombaanana. Wah tuh baraya acara perlombaan balap kerupuk tuh bade siap ya ya Kang Haji channel tuh ya Kang Haji Banda sareng Bu Sini sareng si Ibu tuh siap sadayana siapnya ya hadiahna kulkas ya. Ono juara pertama kulkas, kedua kipas angin, katiluna kompor gas. So nama siapnya siap Haji channel siap 1, 2, 3. Oh, tinggal Kang Haji channel ya. Iya. Alah, ibu tekan gitu ibu. Ayo semangat. Ayo. Aduh, ayo Haji Banda tuh. Ayo Haji channel. Ayo channel. Oh channel. Tuh, bahaya. Kemana kan channel? Hei, kemana channel? Hei. Ya mah terbalik. Lumayan. Ada kerupuk nada. Lumayan perlombaan deh. Wah, yuk semua balik tuh. Baraya dong. Mal balik ya mah. Mal balik channel mah. Mal balik channel didiskualifikasi pokoknya mah. Oh. Aduh. Wah, baraya mal bener ya. Ayo ibu, ayo ya kipas angin jangan kulkas ya. Aduh, tuh iya, mau rasa. Ayo. Aduh, tuh. Haji Banda terus ya mal balik channel mah baraya nya tuh. Nyerah. Wah, kalau mah
Oke lah. Oke mantap lah. Tuh baraya ya mau paling channel barayanya. Aduh tuh. Jadi aya nu juara baraya dari ieu aduh ieu kumaha ieu nya pokona mah tuh kemeriahan di 17 Agustus di Kebon Pakuan baraya tuh. Channel mah aya wae nya. Langsung jeung channel mah nya mantap lah pokoknya banyak rasa syukur baraya tuh dimuliakan oleh ibu-ibunya. Aing kumaha perlombaan teh geus mah licik di dinya mah. Kurang teka ajo jadi geus saya da urang ningali ge hayang di dahar kulpung geus saya nu aya ku urang di dahar. Wah, di update dinya Haji Channel di diskualifikasinya. Oh, mana dia licik dinya mah. Aduh, ya mal balik ge barayana. Aya we kalakuan Kang Haji Channel barayanya. Pono mah ayeuna bade dilanjutkeun cenah baraya ka perlombaan panjat pinang mini ya tuh. Wah, pono. Gimana cara mainnya di panjat pinang mini? Tunggulah kan ya ke acara perlombaan selanjutnya. Nyata panjat pinang mini. Nah, ya karek ayeuna abi ge ngadangu panjat pinang mini cenah ya. Kang Haji Bana sareng Kang Haji Channel ya peserta nate peserta pertama. Tos siap Kang Haji Channel? Tos siap Kang Haji Bana? Siap.